vanoi gam tina om kuki chate hozo si na bon chaw win ni thap kha thatun april ni sim gop sunday ni khuin jaw ni thla thu so ngai ki du hiti thu so ngai taw hiti kuki te gam sung sadar hills gam sunga om mol sang simtong bu mol chunga lai hodinga kal sung ki go melei ho cho aki go naw bang tha in ahung ngam ta pu ve sadar hills district sunga om kuki cso committee on travel unity ko tu hon chuchi melei hon buffer zone in kho khelova kukite chen gam sung kite gam sung a hulu diu chu dodal dingin kukita chanu ho an ko kho movin kukita chanu hon melei nu mei kho Meira Paibi ho cho ki mai tu piringin Gamgiphai mona ananga uvin ahin lachchi Meira Paibi ho chun aki good now chu an supul hit zo to povin atha bi aga letul hoisita su do dinga chu an hlung ta poi kukite gam sung buffer zone mon Gamgiphai mona thu se la si kitha tu kimat tu na ho athu lo na ding chun security force so tu ni khu chun an dim se jeng ovi kukita chanu ho mi tam te in mei thei nu pi ho Meira Paibi ho cho ke mai to pi dinga an nga o hi Minister of Home Affairs MHA in peace talk Tonzang thu a kyo pi dinga ko ho kukilam kai hon Minister of Home Affairs MHA ho ge lo bang te in Minister of Home Affairs so to gun cho ananot tha buvin kukinam pi alinga kipana khan so do tai chuchi peace talk Tonzanga kukin pi Delhi a political affairs secretary pachong mo pu na pu ls kipgenin kukilam kai hon MHA le meileilam kai ho to talks anei na wa dingde ta pa naw chunga pa cha na sangta na pin lam kai adin na pang cha lo ho midang hon anoi siu hi dan thu ho ama pan an phung do e chule ama na sebe na meilei hon ei noi siu wa ichungu wa gal ehin bol khumuwa imfala kuna ehin del do tho hi thil dang zi hi pon namsunga lamkaya inei hovin imfal sunga ki holta chen ji ule meilei ho thu sei zo si no pe ji wa chutia chu meilei hon gal ehin bol khumuwa eino siu hi tin ama pan phung do e chule ama na sebe na Ministry of Home Affairs MHN kyo pi dinga ehin ko jingding o hin kyo pi jingding a hin la pi le gamle nam de le ngai chu Ministry of Home Affairs lamkai ho chu sepi jingding hi tin ama pan an phung do e chule ama na sebe na more zirbam le kangpo pi lampi ho kha tan theu win inop le meilei ho an ngola thi sa thei lampi hi banga hoi nei te ibola ilung neu ziu ham tin ama pan sebe chule tu chungal kalwala pha lem chang opportunity hoita loading hitai tin zong phung do e Minister of Home Affairs MHA lamkai na peace talks anei na wachun kukite palaya ga kalsong pu thangkam lu phengin a holim na chun ama na seina kamiteu kana wonu mei ho hunama an su se ho akyo changwa lamjot sa ho chule kamiteu thada engbol na tin tanga engbol ho to chamthu seidingin keima to pung katin sule kyolim na jong pangpung e tin chuchi peace talks anei na wakun chun athu seiding ho a seinung chun ama an ki pot do in aman chuchi chungchanga vainunga a holim na chun ke hi mi pi sentiment pu a Ministry of Home Affairs MHA hoto yo na nei dinga chi ka hin keima personal sentiment pu a chi ke lo ji a meeting khara to khom thelo te ni chu Government of India in iti chen khom sa ding nangai to ham ti vet sa ne dinga chutia chu Ministry of Home Affairs MHA meeting a pat walk out kan bol kan pod do hi tin pu thangkam lu pheng kukita chapan an phong do e Central BJP government hon Muslim ho sakho Islam sakho athilalo ho gamlegu anei ho chunga Muslim hilo ho Islam sakho chepi lo hon chuchi property ho chunga thaneina mopo na anei theina dingwa Parliament Lok Sabha le Rajya Sabha a bill pass an ki bol nungin muntina Muslim hon ki phinna na sata na bolovin chuchi waqaf bill chu repeal bol a hina ding ki phinna na bolovi chuti a BJP party hole Rashtriya Sevam Sevak Sang RSS hon alung tup ho amul so to khilhon chun RSS hon anato ho ato gun ho aban chal be ding ago taw win Muslim ho property chunga thuneina midang ho hodang hon anei thene diwa bill pass abol no win Christian ho dia Catholic ho bung ho property ho thilalo ho le agam leisit ho chunga chutobang na to chu chilha piding ago kitaw vitin National Media Telegraph thu su chun hin su do taw vi Muslim te chunga central government in dan tha apo do chu waqaf bill akitin President of India in chuchi bill chu
phalna apia chuchi bil chu dan tha akisu do anading ek akisu do anading nai chabu hitai hindusa khu chipi ho hindusa khu thipi ngam ho RSS son asena wachon India gam sunga government hilo kiloi khom na hol a thilalo property chule gamlei sit hau pen hi Catholic hobung ho hiwin chuchi Catholic hobung ho thilalo ho chule agamlei sit hau chunga khul chilna investigation phate nei hen tin RSS son government hinga ngen zong na bol tau vi iche nawgam sunga muntina boina an thlung zingin meilegal athip dom nungin zong boina akibe zingen kangui district sunga ti khulin hon kokite chu inhala ango nunguvin leima khongam kaya leilon gam kai sunga liangmei hon boina an sim nunguvin liangmei ho gari in akil ho do jingtaw vin chuchi leima khongam kai sunga ipithil su hongsu ding ham seithe ipon chuchi leima khongam kai sung boina chun state sunga thil si itobang in thuding ham seithe hitapoi chule song pilam ka gam kai sunga zong boina an ki chai pe bahin ai la tu ge yen zan curfew jing na la ye ku ki te gam sung bo hilowin tangkhul ho chen na ukrul district sunga zong boina ho si in ukrul SP in ukrul khupi sunga curfew koi hinadingen deputy commissioner ukrul lekha na pitai ukrul khupi sunga hun pun hole hongbung khote ni ki ka gamle go ki chu na zian ki tha tu naw cho tu ge ya thip lo la ya hi ukrul khupi sunga avela ki tha tu na ho athur ki lo na ding ven na in SP ukrulien DC hinga curfew koi hinadinga DC ukrul hinga nge an pelu da hi lamka khupi sunga numei chapang kilom lo ta a ki bola kisu mol phona anum jingtan zanima salangsun lamka khupi thum lampanga mun khat a kunin zong numei chapang kum som velmi khat chu an kisu sekit tai achi sa mars ni sim som ni khu zong chun numei chapang adang khat an su seu vin a hin na chan ge an lau ve police on tu chunga numei chapang kum som vel khat kisu se na chungchang thu ho thugu azau to khilon chun wholesale na anane ven hi le chuchi chapang nu akisu sin nunga district hospital chuchanpura admit akibol na muna chun police on aga mudo uv kilom lo ta an kibol chuchi chapang nu cho chandil district sunga ko na hongki pana hiwin tule tu a lamka khopia hiwve chule chuchi chapang nu su sepa cho police on zion veng tuibong subdivision sisipur district sunga konin anamando tawvitin police report chon in so do uv police on chuchi chapang nu su sepa min le address ki chetin wang hin so do hi layu ve Burma gam sungchin state Tonzang khupi sunga zomi revolutionary army ZRA hoto Civilian Defense Force CDF Tonzang ho ki ka na sata in Kikapto na nume CDF Tonzang ho cho Chin National Army CNA hon an ki thu piu hidanin Myanmar media khat chon in so do ve zomi revolutionary army ZRA hon Tonzang khupi sunga Civilian Defense Force CDF Tonzang ho chu agabulu vin mi bulu ho ZRA keder minin thina an to hidanin chuchi thuso ki muchun in phung do ve ZRA hon CDF Tonzang ho chu achi sa April sim thum ni kho a agabulu hidanin chuchi thuso ki muchun in so do ve ZRA hon CDF Tonzang ho abulu naw chunga CNL CDF hol ngo hon CDF Tonzang ho support bol dio akitho pidio ahidan thu ho ahin phongdo taw vi Chin state Tonzang khupi sunga thisan naisan lon bedding in omdo tai sule ZRA hon zanimasa April sim lini khochun Chin state sunga unaw zo tribe ho chena khusung khat najang khusunga insom sagilenga bel ho chu an su sevin ana hla uzong anu me chuchi thil soji chun khumi ho mizathum wal ho chu gamla in an zamdo taw vi ZRA hon najang khusung abulu vin buang mol khusung bulu ding to gon asim thimu hidanin chuchi Myanmar media chun hin so do ve Tonzang khupi sunga Kikapto na wachun alanga athile akitong kha anu movin ahin la azat chetwang an so do po ve ZRA keder minin thina tu naw thu ho chu social media la ho an ki so do 18 chuchi Myanmar thu so chun in so do vin ahin la thina to te ni amin thon le omna thon address lon ahin so do po ve alang khara social media la ho an ki budung zui chun sisipur gam mi khat CDF Tonzang langa ga pangkhat in thina an tu hidanin athipada na ki seipa Aadhaar card copy khat cho social media la ho an su thangu ve
chule record hon a sei dung zui vin zedare ho chu junta government noya ki khai thau hidanin chuchi Myanmar thu su chun in so do vin chule chuchi junta sipai ho chun zedare ho chu galman cha ho api uwa sin state sunga junta do na galbol ho do na man chau hidanin chuchi Myanmar thu su chun in so do vi chule zedare kedar ho chu chunglang chin state le manipura ko na India milisa ho hidanu vin chuchi Myanmar thu su chun in so do vi thu so isan hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin bon chawin mangpha